Anya laki din! Sikan ti mangidagas ka ni Amara ija pagadalan lakay. Siya kung timangidagaskan ko, ana. Iso na laang, taano sam amapansukunan no aldaw amal pasti klase da. Wen lakay, itugot kun to ni baby amang sukon ka ni manang na inton aldaw. Ano sam timang sukon kan ko, ana, akaduampay ni Bunso, bakit? Wen ka di lakay, anya lakit din. Nadagsin mat ngamin ni baby nga awit-awit mo amapan mangsukon iti kabsat na iya school. Lakay, basic lada kita para kanyak nga inada. Ha? Okay lang asukunak ni Amara nga imat ko pa'y ni ading na. Ang ti ipaawir ko mat iti sa bali ataw. At least nataltal na ti panunot ko. Awan pagdandanagak no bilang laeng. Sa bagay, husto ka iti dahita bakit? Iso nga awan problema iti day talakay. Basic kunak tumat. Anya lakit din. Anya matanday talang am ikam. Ha? Apay mare? Apay, awan sarminyo ijay balayo. Tapno saan mo makita ti itsuram. Anya ka matan. Kas kalakaan anak atakong. Ha? Apay mare? Kita ang manday talangam. Kas kamula katulong dagiti duwang anak mo. Una yan day tang itsuram. Unay kan mare? Kahit po naman. Hay, apaw. Uray ag sarming katap no makitam day talangam akas lakatulong. Anya? Nagdulpot ka kitaan. Anya laki din. Una yan ni Panyang, no makasaugan ka. Kunang matlano, ay na! Ay, isupay Sapay no agsasaw kat dire-diretso. Awan pre no tingiwat na. Ay bay amon mare. Saan ka nga agpapa-apektar iti bagbaganakan ka? Anya aga po ngamin mat nga agpaapektarak ko ma. Nasayaat no kasta. Di mo latan ikaskaso no adan tumanan ti pagsabatan nyo di tadalan. Wen mare. Awan tinasaya at ama itulong dagita at tao no di ti panang ibabada iti padada. Launay mare. Anya lakit din dagita akaroba. Anya lagit din? No nangalaan mat ni Panyang iti kinapuskol ti rupa na, tapno bagaan na ka iti gasta. Jak amo man iti dayja babae. Una yan, akas kalakatulong dagiti anak mo. Wen nga rod mare. Agasam man, sangon-sango nga imbaga na kanyak dayta. Hua! Imbagam kumaakan ko na, nga okay lang akas lang katulong ka dagiti anak ko. Basta lagi di saan nga agrup-rupa dagiti anak ko, akas laawan inada. O, di ba? Ha? Katuan mat, pudno ti imbaga. Inal daw ko ama balabas dagiti duwa nga anak ni Panyang ama pa ni jay pagadalan. Kaslaawan inada ang mga sasikaso kadakwada. Anya? Bigbigat ang mapandaway lang iti pagadalan. Ay ngam ay na, nagdulpat da akitaan. Madlawasaan ang alabaan dagiti shoes da. Iso asaan man na sumanauday ya Panyang. Tama nga no pataya bagti banga-banga na. Anya lakit din. Duapay laeng ti anak na. Ngam kaslamat ten katulong tilangana. Anya? Kasano nga ta, no agbalin to atalo, wenno upat ti anak na. Siguro, kaslanton takong ababoy. Si kakit di mat mare. Amangan no adda makangagan ka. Narigatan. Kat, anya ko mano adda makangag, whatever. Awan bibiyang ko, gaputapud numot. Anya? Nakauy-uyaw ka maten mare. Saan man na panaguyaw, mare? Ibagbagak laang tipud no anakitak. Agro-pro pa at talaga akatulong ko naktumot. Okay lang nga agrupa akatulong ka dagiti anak na. Ngam ti agrupa dagiti anak na akaslaawan inada. Anya? Amerisam ka diti imbagak mare. Anya tinasaysayaan. Ti agrupa akatulong? Wano? Agrupa dagiti anak nga awan inada. Akaslaawan mga aywan ka nakwada. Anya?
ikumparam ka di dagiti anak mo iti anak na. Dagiti anak na, maasikaso ang nasayaat. Nadalos da kitaan nga uray kasla katulong ti inada ako nam. Ngam siya ngay, dagiti anak mo. Hey, iso asakbay ka nga guyaw, agsarming ka nga umuna mare. Anya lakit din. Addan to aldaw na dayjay amiya ko naktumat. Nay, apay manin aya. Anya manin ti panggurguraam ka ni Mia. Ay na, nagataltid akulap ko. Kaya't ko atong paan dayjay a babae. Apaw, nasabat mo itay. Ngam saan mo matatinong pangarod. Sa itaan nagawid kan, kundi ungot ka nakasta. Anya, Nagpaiso ka madlaang. Tinungpam ko maitayin Ay, sumanao ka. may sakamat si ka Anton. Saan mo akarkaritan ti pungtot ko? No di mo kaya't nga iraman ka iti unget ka. Anya laki din. Kit agungot ka lata. Awan mit parikot iti day ta. Dore man agkisew ka iti mo. Anya, Saan mo mangaroon nga iba gano'n? Anya ti makagapaw. No, apay akas ta unay ti pungtot mo. Siguro, basol mo mo ilaan. Iso asaan mo amay baga. Anya laki din na yan. Naimbag man ta na ibagam day taken kuha na mare. Ay, wan mare, apay kit din asaan? Pagarog na siguro nga iso ti kanunongak. Ngam ay, nagbiddo ti loko apanyang. Hoa! Napaisuan day jay. Iso asigurado agas taon ay manantigura na ken ka. Hay, awan bibiyang ko kunak tumat. Oray manuguraan nak ititong palbiyak. Awan, ti mapukaw kanyak kunak tumat. Aywan mare. Husto ka iti day tang imbagam. Hay, Bareng ano maamiris na dagiti imbagam ken kuha na. Kat mapanunot na, asaan na nasaya at timapan na ibagbaga, akas lakano katulong ni ikang kadagiti anak na. numaamiris na ngam itikas jay nga ugali na, ay naapaw, jaklamon. Sa bagay madgadi Ay, kundi uyaw tumat. Nga misuan mismo, kat di namat nga rod maasikaso dagiti anak na. Ha? Naimbag pa ni ikang, tanadalo sa kita dagiti anak na, kumpara ken kuha na, surun kuhan. Aday tamare, lumabas na giti anak ni Panyang. Ha? Ay, wan nagpaiso, mare. Kita ama, kita ti sapatos da. Jay maysa, narakrakan. Jay mat sapatos di maysa, madlaw asaan anay lablaba. Ay, Diyos mío, marimar. Una yan ni Panya. Anya ti aramidan na. Ta saan naman lama si kaso dagiti anak na. Naku napay ni manang lani kanyak idi na minsan, adda kanukuto na day ta babae nga anak na. Anya? Awan mo't unay ti pakakumkumikuman na. Ngam saan na pa'y amakutwan day ta anak na. Ay, sapay babae. Nagalas akitaan ti babae a kinuto. Ay, anya lakit din. Husto ka iti day nga imbagam, mare. Iso aday tamat ti kanayon ko apansinan ka ni Amara. Tama nga numaakaran iti kuto ka dagiti kaadalan na. Ay, wana ha? Saan mo nga itulok amakutwan mo ti anak mo? Saan akas iti anak ni Panyang? Ay, Diyos mío. Kundi uyaw, ngam di namot maasikaso ti anak na. Kasla awan inada, iti lang langada. Ay, anya lakit din. Nasayatan na granata, kumare. Ha? Adala kayat ko asalod-soden man, kumare. Anya nga hindi ta pare. Idi ngamin na minsan ngal daw. Nakaro ti pungtot ni bakit ko anagawid di balay. Si kamo ti pagpupungtutan na, kumare. Ha? Salsalod sodag no niya ti makagapaw. Ngam saan namot nga ibaga. Saan na ay bagakan ka gaputaan mo na abasol na? Anya, Agasam man. Napan na imbaga kini ikang, akaslakan o aglang lang akatulong ka dagiti anak na. Apay, nasaya at ayaday jay ang napan na imbagbaga? anya? Imbaga na ti kastaken ni ikang, kumare. Wan, sangon-sango nga imbaga na day ta pare. Iso nga inungtak Imbaga kan kwa na, nga ure agrupa akatulong ka dagiti anak na ni ikang, ngam ti agrupa dagiti ubeng akaslaawan inada. Anya, Napaisuan ti salbag nga asawam. Iso akas taon na apungtot na kanyak. Uyawan na ni ikang, ngam nadaldalos mo't akitaan dagiti anak na, ngam dagiti anak yo.
Akaslawan mangas asikaso. Ay, anya lakit din. Salbag ka? Kundi ungit ka ni Mia. Ngam si ka magamdakin basol. Anya laki din. Ha? Nagko na kaming kayong kamapan mo ibaga kini ikang. Akas la katulong kadagiti anak na. Alaman? Kuha? Ay naapo, panyang. Naguyaw ka iti pada matao. Ngam di ka magkitain dagiti anak mo. Anya? Uray kas la katulong tilangan ni ikang. At least tama asikaso na anaimbag dagiti anak na. Sika ngay, mas asikasom ka di iti nasaya dagiti anak mo. Lakay. Dagiti anak ta. Kabaulang pa apastrakan ida iti pagadalan. Nga oray sanda nga agdigdigaws. Ken oray sana nalaban ti sapatos kas kadabagda. Ay, No ni ikang, ket kasla katulong dagiti anak na. Dagiti anak mo may, kasla awan inada mga asikaso kadakwada. Di kan to pay makutwan ti anak mo kakutkutaw. At dapay laganas mo mapanaguyaw-uyaw iti sa bala tao. Lalaki din panyang. Amom ngay lakay. Napalabas mi dagiti duwa nga anak ni Panyang itay aldaw. Napalabas yo? Kahit? Nakitak ti shoes da. Ay na, madlaw asan anay lablaba. Anya? Jay shoes ti inauna nga anak na. Marakrak-rak pa yan. Kanya ko na ni Mia, kinuto kano ti anak na babae. Dagita nga rod kat ti saan a makita ni Panyang. Ibaganakan ka akas kalaag lang lang nga akatulong dagiti anak ta. Ngam at least, mas asikasom iday tinasayaan. Ay wan kan saan a kinuto ni Amara. Nadalos ti ulo na. Kan kaasi na, saan a nadulpat a kitaan dagiti anak ko. May labak ti sapatos kan bado na itinasayaat. Ay, una yun ni Panyang. Tila madmadlaw na kan ka. Ngam, saan namat a makita ti pagkurkurangan na kadagiti anak na? Anya lagi. Amuam si Kabanyang, nasabat ko dagiti anak mo itay di kalsada. Ha? Kaslasaan mo pa ya dinigos dagiti anak mo? Sakbay ang mapanday di pagadalan. Si kakit di mat mare. Wan, kunamkit di, tamadlaw mat asaan mo ida adinigos. Basta pinunggos mo latan ti buok ti anak mo a babae, anya langit din. Ha? Saan ka nga grup-grupa katulong dagiti anak mo? Ngam dagiti anak mo, kasla awan inada. Ha? Di ka pa'y masikaso ida anasaya at mat? Awan mat ti pakakumkumikumam dito balayo, unay kan. Anya? Naimbag ka pa'y nga inada Taure at dagalang dito balayo, nadalos ti kawus mo, ka nakadigos ka pa'y. Ngam dagiti anak mo, ay, diya mo. Kuha? Nadalos ka iti bagim. Ngam nagdudol pa dagiti anak mo, anya lakit din. Sigurado nga agsakit tinakam ni Panyang kan ka, iti dayta nga imbaga mare. Ni Panyang, agsakit tinakam na kanya. Aha, tupay, ti awanan ba na babae? Anya? Ay, sika talaga. Kat, pudno matimbagbaga kuwan na. Iti nga min binagak day jay a babae. Ay na! Kasta unay ka no arurod na kung nanilakay na. Imbaga na mutla ang idinagrana kami ijay kalsada. Anya? Wan mare, iso asigurado na sakit tinakam na kan ka. Ibaga na lang ang ano na sakit tinakam na. Tailipak ko, dayto'y kinalyo adak kulap ko. Anya lakit din. Sika talaga. Ay, sana ka mabutang kuwan ako nagtumat. Iso ti tawarumbang nga ikan iti pagnakman na. Ha? Aping imare, kas lalik-liklikan nak matang. Ha? Ay, saan mare? Ha? Lislisyan ka laang. Tama nga no ibagamanan kanyang akasla ak katulong. Nang runa kat sa anak kaayos. Tanapanak nang itulod iti anak ko ija school.
Si kakit di mat, mare. Syakit di ati rumbang amabain kan ka. Ha? Naamiris ko ahusto ni Mia iti imbaga na kanyak. Agraman maten ni bakla kan ti asawak. Ayot ibagadakan ka. Imbagadaan na sa isaya at ti agrupa akatulong ka dagiti anak. Ngem agrupa dagiti anak akaslaawan inada. Ha? Pasensya ka kuman, mare. No anya tinaibagak itikan ka. Aklunak abidot ko. Pagyamanak unay, mare. Pagyamanak. Gaputa maaklon mo, tibidot mo. Ita. Sikan, ti mababain ka ni ikang iti kasya na ibagam iti kalabais. Lakay. Kunam lang amin no nasaya, day tanging kay bagbaga. Huston alakay. Nagkidawak matan iti sorry kan kwa na. Saan lang nga day tataramidan? Tangay kat kunam nga rod anak amiris ka. Ay kat asikaswam kumamit tin iti nasaya dagiti anak ta. Ha? Saan lang nga ti bagim ti asikaswam. Ti anak ta, tinto na raw. Ayos lang nga grupa ka katulong. Laki day, nadalos akitain ti anak ta. Saan kit adagiti anak ta ti grupa kaslawan inada. Mawatam. Wan lakay. Maawatak day ta. Nasaya at panyang. Nyalaki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayap. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya. Dito'y drama tayo. Anyalaki din! Ngamsakpay na papagayam. Kablaawan tayo mampay tinaragsak a panagdengdengeg da dita Chulipa Furniture Shop. Da pagayam Jujo, Andong, Ruben, kentay busda ani Jerry Chulipa. Dita na ilay ti Alfonso Cavite. Kumusta kayo amin dita papagayam? Ket agyamang kamay ti kanayon a panang tartarabayaw iti drama tayaw nga Anyalaki din. Anyalaki din! Apo, nagmayat na talaga ti ag Facebook no kastoy nga ado ti aglalike kan ag-comment iti post. Ganyan ti kasta lang manang. Nagalas. Nakaalalas. Anya nagalas. Anya kumati na alas iti itsura. Hay, nakasikawil ka nakatugaw. Sakit, nakashorts iti nakakitkiting. Kan, sando? Makitkitak lang arudan na ito nagngisit na barukong mo nita. Dinakman kun kontraan si Kadan. Ikanak man iti oras ko iti bagig. Bay anak tapno agrelax sakmet. Kat no nakarelax ka kanayon. Nita lag-sil-sil pong tararamidan. Ag-selfie, ag-post, ag-katawa. Kasla kayo nagbalay ti daytang aramidan nyo. Ay nadan, daytoy laeng tiliw-liwak. Iso abay-bay anak ka din. Ay na, gapo iti kasi silpon nyo. Mabaybayan nyo, nagitanak yaw. Sa balimat ni manang mo Dan. Nalaeng agpurma. Anya na lang agpurma. Ano di na imbagbagay dagiti ibagbado na. Ha? Ay, Ay, masiguraan ang kardamang kitkita king kwa na. Asawa amang kit Tata Ignacio. anya? Ipaasawam kit din kanyak di kabsat na. Akas na ada kukwasit na. Sa nabali at akas lalaeng may. Ano saklangan tag may sa. Ti asawaag ni Gerlay. Asawa ang kitin tata. Barang tuminaw no at asawa na. Talaga kas jayon ti ugali na radya kabsat mo. Kita amat Talon tanak na. Awan mo. Saan lata mo ta nagpanunaw? Ay, naku naman Tata Ignacio. Mangibabay nga rin takabsat. Kita mo na ti babae rita. Napintasan niya. Ay na, puldo aya. Di ka mamati adagos ka iti makikita mi di social media. Sigurado ka aya akas tatipod no nga itsura na dayta babae? Sigurado Krita.
Napudaw, napintas. May bagay kan kuha na dagiti aritos na. Amon Puldo, advance itan ti technology. Ada ka dita a photo editor, beauty cam, camera 360 kan anyala dita. Ang mga no filter laang data. San man? Talaga nakayawa na kiti kinapintas dahil ti babae. Ag friend request man kit day. Ada kan kadaitan, adi kalapdan. Di na kadikontraan Rita. Ang mga no daytoyan ti kaparagpag kaw. Apa inakasagana kaya ang mga asawa no bilang. Super ready ah. Ado ti tarakan ko adingwan. Adanuang, baka, kalding. Adapay baboy kan manok kaw. Ni, katno tarakan ni Uncle Dagita. Anya? Tarakan ko dagi Rita. Mas dawa kamin kan ka ah. Ta sa masakti inayat mo. Nakasagana ko mati pangkalon ko kan ka. Ay, dadaol san ti ulong Puldo. Agawid ka man langan tanay, di mo amot itang abong. Ay na, mano nga oras yung manang ni Ponte akasa manang. Dahil talang nagsilsilfit inaramit yun. Kasi dakurkurang yung mga arakop iti Ponte kayo. Di ka man kumontra, Dan. Kano na gadon tinag-like ka nag-comment iti picture ko. Kaya't naasawan, ado ti mga pressure iti kinapintas ko. Ay na, no sakti si manang, mabainak ang mga ibagay ti dayta. Anya? Kita ayo mo dayta bagiyo ah. Naksat iti darang ti inay. Day takudil yaw. Ngam napudaw kayo iti pitso. Adaw nagiti pimples yaw. Ngam na iti ladawan yaw. Flawless, taruba yaw. Ay na, mga ibabain. Look ko nyo lang nagiti friends yun iti Facebook. Kumontra ka man ako na akon, Dan. Bye-bye anak ka de. Ay namanang, no di yung papintasin ti ladawan nyo. Kasanon numapo ka kayo. Mairupaan da kayo nga raw. Dagiti mang biro ka da kayo. Sasawamot dita. Apay nga min ang mapukawak ngay. Ay, ang kayo kiti pa ka rin nagiti anak yung mana. Sana dito cellphone, ti dumugan nyo dita. Ni, apayin manong. Kasla kayo agsansanuong dita. Mabwisit ak nga ron iti dati abiyag. Ni, apayin manong. Jay inad friend ko iti Facebook. Di na mo't i-accept ti friend request ko. Ay na, tila pagsusyudutan yumat manong. Planok nga ron nga ramay. Ang kasanaw, kat di na mo't i-accept ti friend request ko. Kasano ko mga armam, kat di mo matnamam mo iti personal? Katagam mo kamin to ah. Buwisit ka iti kastoy. Inton ko, inlakok amin na tarakan ka. Anya? Idadda na ngayat kanyak. Awan na pulos ti tarakan ko apangkalon ka. Katita, no kaano nga ado ti saganak. Awan mo't mayat kanyak. May samot kami na di arita ta di nakayat. No sakti kinayat na. Di saan laang nga di restaurant ti nagkasaran may. O, anya nga ita. Ay na manong, adon tinaibagam. Bye-bye amon ni Manang Rita. Gapo na naragsak iti sidong ti asawa na. Kitaik man ti babae nga ibagbagam. Dati man nay, nagpintas. Napudaw, saan ka nay? Daytoy? Unay kan manong? Hay! Unay ang tikabsat ko aya. Makapailag ka talaga. Ne, apayin Irma. Ay na, jak mapagsusurot nga ron dagiti bagbagana. Makas asawa nga taa. Anya lakit din aya. Pag ko naamag. Kasano, nasakit unay tinakam na. Gaputa saan nga inaccept jay babae ang nakita na iti Facebook, iti friend request na. Amangan mat nagtiimpakita na kanyak. Taplano na kanong arman. Iso siguro Jay chabi a babae, a puro filter, amin na post na. Wan, iso. Nainlab iti ladawan day dya a babae. Inbagak lang aruda na sana basta-basta arman, ti di na unay am-am mo. Ngabkaslawan mo't dengdenggan na. Iso ako nak, magagaran siguro ang mga sawa. Anya lakit din aya.
Nagaduman ti comments iti post ko. Agbasa akman. Ay, makapaayat, abas-basaan. Positibo amin. Nya? Pretty, lovely, ang ganda mo, idol. Ay na, makapaayat yung post na talaga, no kastoy. Ay namanang, maragragsakan ka launay. Kaputa adda ti mangibagbakin ka na pintas ka. Anya? Kasano nga ta makita da kay ti personal? Kas taunay nga ta ti panakaklata. Makita da anang isit ka gaya. Di nakman ininsultuan si Kadan. Kanodan ka chat ko. Mapimpintasan kano kanyak. Ay na manang. Kasi mo tayo tao. Di na siguro amo a puro filter dagi picture mo. Kita mamanang. Tama nga no agbutang iti tsuram no makita na ka iti personal. Anya? Ay na, Manong. May bulbulangan day tamakan dita platom. Unay mat ngaminan day tapan ng dumdumog mo dita cellphone mo. Apay, katitext mo ay ati Vice Presidente. Napapatagpay ngam ni Vice Presidente na ito kachat ko Anya? Kachat ko nga ron ni girlie. Amangan no agofline tumanan iton madamdam No kasta, adan komunikasyon nyo iti dayjay a babae? Uwan Irma, ay kat na ilang nagpintas sa talaga. Ado, nagiti insen na kanya kaladawan na. Basta jay kunakkan ka, Manong. Di ka unay. Amang ano agsangit-sangit kan tumanan, gapulang iti may sa babae. Saan man? Masiguradok anasingpat ni girlie. Iti dahi di kinapintas na. Maramid na pa nga tati aglukaw. Ay, basta Manong. Di munto ko naan, adi ka insakit akabsat ko. Hey, nakitam ka na iti impos ni Manang Mau, Dan. Saan? In-unfollow. Mauma ka mang kita ka lagi tipos na. Anya, no kasta, di mo makit-kita, nagitipos na. Saan nga road? Siya nga road ti mababaing ka lagi ti ipupos na. Anyan to ti ko na lagi ti makit kita. Saan may abinagaan? Anyan. Ay, no makitam la ko matipos na. Apay, anya ka di man ang tipos da. Kat no di ubot na mo ti pakpakita na. Saan na kinargan iti kapsyon nga, ahaset. Anya? Wain, isumod lagaya makas di tinagbanagan na. As lamang ngamin manggargari ti lalaki ka nagitipos na. Ay, jak amo na niya ti baka. Anya laki di na ya. Awanan ti mayat nga ipusyo langan nagitilakok anatan, makakwarta tapay. Nay, apay, anya man ang tibagbagam si ka, Dan? Di mo ka di amaw, asika ti sarasaritaan dagiti tao itan manang. Ay ka talaga akas ti sikat, ah. Kanya sikat. Sikat amang ibabay na. Anya? Amom ka diti kunada. Saan ang nakaskas daw, no apay akasta tinagbambanagam. Gapo iti inaramid mo mutlaan nga mismo. Anya? Ay na, pilyan nyo mamma dagiti pupos sumanang. Kasalamat dun ilakla ko yung data kararway, di data ngararamidan nyo. Awan ti makitak amade kadagiti ipopost ko. Kaputa dumat dagiti ag-like ka nag-comment. Da kayo laang ti ayan ti parikot. Anya lakit din. Kita mo nagitipos ni girlie. Oh, ano ti nag-comment? Talaga napintas ti nobya kanya. No comment. Anya, Awisam nga rodan dito'y balay amanong. Tapno maam-am umimat, day taan nobyam. ay kiyo na. Di oray pa'y agkasar kami inton kanikadwa. Ay na, di ka man agdardarasudos manong. Agkasar nga ibagbagam, kat di mo pa'y naam-am mo jay tao. Basta, Irma, siyak ang bahala. Anya? Agpasentro ka no ni manong ko inton bigat. Papananangay ka no?
Mapan na kano sa batan Genovia na. Di agnagan ti Gerle. Uwin manang. Alaw na, barang makaasawa mo tan ni Poldo. Kunak nga rod kan kwa na, asaan amang namnama. Gaputa di na pa'y nakitkita day dya a babae. Barang isudan at agkatuluyan. Tapos saan manin alumdaang, ti kabsat mo. Ano nyo dagita babasi tabado manang? Kat isuot ko ah. Anya? Apay, dakas man ti panangkitam kadagiti suot ko. Ay naman ang kababain day tang aramidan nyo. Ganun kaslapang ubing dita kawis yaw. Da ito iti uso itan, Dan. Di mo lang amin amukit. Ay na, amok ti uso itan manang. Ngamno di yung bagay, pang-asyo mo tin ata di yun isusuot. Kasala kayo mauawanan iti tela. Anya? Ag isusuot kayo iti kakasta. Ganun kaslapato kayo magmag na. Ag kinni-kinni na taubot yaw. Sayon to ibaga nga asit. Ay na, agbain kayo mata. Diyan laki di na yamanang. Unay matan ti kasta, Dan. Uray ka ano, talaga adadael ka iti aldaw ko. Ay na, pudno di bagbak manang. Isa pa nga asimot Tatagiti anak yun latan ti into na rin yaw. Saan kat nga anya ladita? Irma, kita man ti formak no mayat matlaang. Mabalin, Manong. Ay, kasla saan ka matakumbinsido? Mayaten, Manong. Gaputa mayat, dagiti suot mo. Lagito lang suot ka. Anya lakit din ni Manong aya. Wanan, nataer ka, di tasuot mo. Ay, sigurado. Maayatan mo't kanyak ni Girlie. No kasta, talagang agsabat kayo, Manong? Uy, katura yun. Yawid konton, tagbalin nga ipag mo. Dan, sarino ka na, ti papanan ni Manang mo agarlay. Ay na, yaka mo Anya, kat no kastaunay ti make up na. Ay na, maasara kiti dadya lang na. Mapan na ka nung arod sabta, hindi tiksmit na. Ti kasurun gaw, di na mo't imbagbaga di suot na. Mangipabain. Apay nga ta, akas dyan ni Manang Mau. Desperada nga ta, iti panang-panaw ken kuwana, nagiti nakarelasyon na. Ay na, yaka mo. Kunak ngamin nga asawaam. Barang sikat imang pabalbaliw ing kuwana. Anya, apay kasta kalakaya. Nalaka. Basta agtipong kay latan Oho, pilitam nga raw, no jak kayat. Ngalakit din aya. Ni, apa yan nakasta ti jarte na ki eyeball, Manong? Buisit kit di dadya babae. Ni, apa yan, Manong? Nagbasit mo't gayam a babae. Nakangis-ngisit. Napudpudawak pa nga adayaw. Anya? Piki mo't gayam ti kinapintas na. Kaslasaan nga iso dagiti aday tiladawan na no kitabi ti personal. Kun jak kayat ti ugali na. Presko la unay nga agsasao. Imbaga akong daytaken ka, Manong. Madlaw mat nga bin ka dagiti ipupost na. Puro filter dagiti rupa na. Di na kami nga mindenggan kat. Jakon kayat ti agayat pa'y. Partyan tayo kiti amin na iti tarakin ka. Tay gatanga kiti 2x2. Nagkapoy kan aya, Manong. Ado ti pakausaran dagita ataraken mo adingwan. Saan lang nga pangkalon? Ilako tayo kit din Tapno agkakwarta ka. Anya lakit din aya. Nya ngay manang. Ubaw mat gayam ti panagayat day ja Apoldo. Damo lang nagkita mi. Ibaga nakit din adinak gayam ay ayatan. Manglok-loko may. Ay na, sigurado, naupay day jay ti kastaunay.
Anya? Ay namanang, be realistic ngamin Ipakitam di pudno nga itsuram. Tano talagang agayat ti may sa tao king ka. Ayatin na kalatang, oray nyo tilangam. Nga oray nangisit ka. Ne, apay, masapul ay abaliksem dagita. Manang, naupay ken ka. Nga puta saan ka nagbalin anapudno ken kwa na. Dakkel ka malim deta. Ha? Ay namanang, adal ken kataytan. Di yung amin unay timang filter katagiti ladawan nyo. Kitaan nyo man. Iso tira sound tinakasakitan nyo ita. Ay, anya lagi din na yan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! May isa abulan ng tinapalabas, manipod na itabon ti asawa. Aging nga ita. Fresh pa ilahang iti panunot ko dagiti nagraragsak apa nagdandan nami. Ay, talaga akas ta tibiyag mare. Anya nga rod, ket saan tayo mat atangal tibiyag tayo. Ay, makapasin na ay, Mari. Mare? Jak amo no kasano akon. Jak amo no kasano ak amang rugimanan nga awan ti asawa. Ay, amo kakabalam day tamare. Si Kapay, apalaban, apo. Ay, panunutam. Nga dati kakaiso na nga anak yo, akasapulan na ti panangayuan mo. Kas inaken ama. Taanya ngay, kat awan meta ni pare dyan, no? Awan, Mari. Ay, awanan ti sabali at choice. No saan alumaban para iti anak. Anyaman ti mapaspasama. Man numapantayo jay ili ita, bakit? Siyak laang ti mapanlakay. Anya? Inton sumarunulaangan alawas ti ipapantayo. Kadwata dagiti ubing. Saan pa'y nga ita? Si Kaki, di mo gurya. Naibagam kadakwada di na minsan nga daw, mapantayo ita. Siyempre, ninamnamadamot sa ita, ibabawin. Na, kat iso ka pa'y nga rod agastos. Kunang mula no ado ti kwartam nga usaran ta, amapan mangipasyar kadakwada. Bakit? Siya laangan ti mapan. Innakla agpalingkay. Kalpasan na, agawidak adagos, tanay, aglabaak pa'y no sumangpeta. Malaking ka nga ro din, bakit? Gananad ka. Apo, mapan ka agpalengke ko na mare. Ngam kasta ti kawas mo, agasam man. Ah, Kurang langan, kat makitan ti sana rumba nga magkita. Ay na, nagsiksika mo din iti shorts mo, mare. siyempre, amare. Alangan kat dimat nga itulok ko, ngagbalinak alos siyang, ha? No way. What? Jaklakit di itulok ti agbalin alos siyang. Uray addadwa nga anak ko, masapol anapinta sa klatta. Para kinilagay mo? Wano para iti sa bali? Ay sus, anya ka din dahi tangay bagbagam si kabak lang. Inton kwan, adda makangag. Oy! Ha! Siguro, pudnutin baga kanya. Ay. Saan ka man nga agsao-sao iti kasta? Tano adda makangag, ibagadan toki di nga adda sa bali alalaki iti biyag ko. Narigatag. Anya? Ay, di ta ka man laangan maray. Nakaw. Ay, pagyaman ako na, hanggang po tayo may kahani. Awan anyaman na, honey. Itayak pa nga guru-orekan ka. Kung naklakit din, saan ka nga umay? Mabalin ka di mat asaan. Kat impromise ko kan ka idi na odi ang nagkita ta. Nga umayak manen ita nga aldaw. Hoy, nagseksi ka mataniti shorts asuot mo, gurya. Ay, thank you, honey. Para kan ka da ito'y akin na sexy. Ay, sa pala ko tapod no ti ibagbagam. Si kalaang ti ay ayat Joey. Kinapod no na.
Agan ano sa klaang ijay balay mi, para laang kadagiti anak mi. Ngam no may papan iti asawak, hay, awanin ti panagayat amariknak para kinkwana. Nasaya no kasta. O wala nga rin in ka nag-shower, honey. Namiss ko na iti moves mo. Da kagaya man bakit? Kunaklaki din no saan kan nga gawid. Nagsapa ka rin mo itay bigat. Kunam agpalingki ka laang. Ngam alas 10 iti rabi iti panagawid mo. At dalaang napatig anapanak, puldo. Unay daytan anapatag anapanam. Napanamaya. Ne, apay, masapul pa'y ayang nga ibagak amin no sa dino tinapanak. Basta adda napanak. Normal adamagak ata asawa ka nga raw. Apay adda sa balay apapapanam. Na, salpag kidi, sumanao ka. No day tapanag sa usaom, kat mapan mo kit dilutwan day to ginatang ko asidaan, nasaysaya at pay. Ha, lumanabig pay lang. Bakit? Ah, ingkaglutaw, ang lalaki di. Hello, honey. Hello, honey. Kumusta ka? Itayak pa yung agurukuray iti awag mo. Saan ka matin nga umawag? Sa siya kon, timawagin ka. Inton madamdamatan ton nga agsarita. Ha? At dapay lang amin nila kay ko dito'y balay. Saan pa'y arimwar? Kasta ka di? Oh, alang bye. I love you, honey. I love you too, honey. Bye. Nakaragragsak man tilangan nga imay diti balay, mare. Oh, siyempre Alangan kit dimat, nga agro nga aba kasumungad. Naragsagak adang amin tinadamag ko Anya day ta, mare? Pudno ka di nga dato ni Bongken ka? Ha? Asino tinakadamagam iti day ta? Oh, among batan dito lugar tayo. Adala bayag ti daga. Iso ka nagbiit nga agwaras ti damag. Na yun aya, mare. Wan, pudno day ta. Kanahan nga umay ni Bong diti balay mi. Oh, anya day tamare. Mare, awan pa'y ti makatawan, manipod pimusay ti asawak. Iso asa anak pa'y anak kasagana, iti baro nga ayat. Ha? Kayat ko nga ibukbuk ti oras kan atensyon ko iti anak mi. Ti panagtrabaho pa'y lang ti into narak. Makauray day ta nga ayat-ayat. Ay, sabagay. Husto kayo ti daytang ibaga mare. Love takes time, kunada nga ron. Anya lagi din. Apa? Naimbag ka pa binaruswa? Bigbigata nagmaya, di ba nagkatkatawam? Kakit-kitak ngamin ti impose ni Bong iti Facebook. Sarasarong karan na magayam ni Mariel Ijebalayda. Aywan mare. Kanayon ka nung mabanigyan. Ay, una yan ti garamping at ababae. Ha? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa na. Ngam ita, adda agar-aram kan kuana. Ha? Anya laki din. Oh, kat sana pa'y mat nga inaklon mare. Sika talaga. Among raod, amok ti kinagramping at nadaya babae. Ha? Una yun, ta saan ama kapagtepel? Apay, saan na nga tan ama oray, ama palabas pa'y ti makatawan? Anya? Ay, gramping at talaga ti gatel a babae. Anya laki din. Wala na, pudno ti ibagbagak ko naktumal. Anya? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa ni Mariel. Ngam ita, agar-aram ka no ni Bong kan kuana. Asino abong ti ipagbagam, Goria? Ni Bong, ti anak ni Nana Basyang ijay laod. Anya? Garamping at mat at talaga day a babae anya. Di na mauray ama palabas kumamag ti may sawon no do atawan sakbay ama ki asawa manan. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Goria? Ay, gatal ti awanan bain a babae. Sumardeng ka man, Goria?
Kunam siguro no saan ko nga ammo ti aramid mo. Ha? Amang ano nalipatam nga amok ti asawa ni Joey. Ni Joey alalakim ijay ilay. Anya? Naglaing kaso mao, ngam di ka makita ti bukod mo abagay. Nupod no man nga agar-aram ni Bong ka ni Mariel. Awan ka ijayan. Naimbag pa'y tasala agpaaram idi awanan ti asawa na. Si kangay ko ma, si bibiyag pa'y laang ti asawam ngam insukat maun. Nana. Isu asan kan asuman na awakas ta. Diyak kaya ti panagib-ibat mo iti saaw. Kastagayan ti bagbagan ni Gurya, Mare. Ayun, Mare. Ayun, Bay amon. Never mind. Una yung day di Gurya. Kunamlan no iso anadalos. Isukit din ati awanan bain. Ha? No kunana, ngawan pa'y makatawan manipod na tayo nila kay ko, kat agpapaaram akon, excuse me with feelings and emotions. Saan ko binagaan ni Bong tapno umay agdaton kanya-kanya? Isutik ko sa nga umay dito'y balay. Dahil tangarod ka. Kan Maysa, saan ko pa niya inaklon ni Bong? Pampanunutak mo ti asawak aging gaita. Isu as sa anak abastag dardarasudos maipapan iti ayat. Ibagam tuman dahil taken kuha na, Mare. Ay, saan man asyak ti pagpungpungtuto na dahi babae? Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kan na. Anya? Ibaga nakit din nga awan pa'y makatawan manipod pimusay ti asawak? Ngam agpapaaram akon? Ha! Ikumpara naman ti bagay na. Si baby agpay lang ti asawa na kat insukat nan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Mapan kay dyan ni Nanaminda. Agsaludsod ka kan na, Mare. Kasta kayang aramidin na agorya na? Katwan, tiamunan sa kajak ammo ti aramidin na. Anya? Kaanakak ti asawa ni Joey. Ada ija abroad ti kaanakak. Iso anawayamat ti awanan bain nga asawa na nga agsapaw iti sa balay. What? Dahi jay paylaang mat agorya asi asawa ti may na apaw. Pau! Una yan ay adaya agorya. Dildilawan na ni Mariel. Ngam, ay suas! Diyos mayo karadang. Nakarkarumat gayam di aramid na. Day tangarod kat. Panagkunak katawan pa iti amo nila kay na may papan iti dakes nga aramiden na. Ay, awan siguro nana. Madlaw metkat, no adda, ngamin, mga gigibalay mi, no agsinumbat da nga agazawa, ay ngam saan mat, naulimat da nana. Pasensya ka kumanhani. Ha? Tapay. Anya aga pong agpaspasensya ka? Saan ta kumapay nga agkita iti mano alawas? Ha? Anya? Adda nga minan ti mabilbilang nga akin amo iti aramiden ta ijay ayan ni. Mabuti nga amang numaidanon iti asawak. Narigatan. Anya? Iso ang maudi pa'y laita ang panagkita ta. Agkita tanto manen intun umay abulan. Siyak dun ti umawakan ka. Oh, sige. No, dahil tati ko namhani. Saan ko kumanga ibagada ito ikan kapul daw. Ngam nasaysaya atan nga daamaw tapno mabagaam ti asawam. Ha? Anya ti kayat yung asawa, Nanaminda. Ni Gloria ken ti asawa ti kaanakak. Ni Joey ti dakdakamatag. Ha? Adalimad a relasyon da. Nana? Sa anak nga agar-aramin iti istorya Kas iti nakunak. Ibagbagak da ito'y tapno mabagaam ti asawam. Anya? No saan ka mamati iti ibagbagak? Kitaam dagito'y aladawan, anaala dagiti kaaruba da Joey. Kanayaw ti asawam ijay. Adtoy. Anya? Oh, mamati ka.
Iso abagbagam ti asawan. Saan ang nasaya at tikas jay nga ar-aramidin na? Salbag kini ti kastoy nga biyag. Awan lang arudan ti maitultulong mo dito'y balay. Ngam adda pa'y laganas mo nga agbartak akasta. Awan pa'y serserbim. Ha? Awan sir-serbeg. Kuna mo na. Lapota da serbe. Dadya adjuwiking ka. Anya? Una yan, Gorya. Si bibiyagag pa lang ang asawam. Ngamin sukat na kon. Di ka la inuray ang natayak kumapay. Inya lagi din. Anya ka din dahil nga ibagbagang puldo. Hoy! Di ka man naging didiyam mo. Amo kon di amin, may papan ka na kayo ni Joey. At aming kanyak, di ebidensya. Isang awan laban mo, ha? Anya? Magsagana kayo do, ah. Kasuan kayo kunak do, may. Inya lagi din. Anya lakit din abiyag. No, sino ba'y dinalay nga sumao? Isumati adaramid na alinuloko. Gusto ko mamutin, amare, pangaasim. Agparparikutak kita. Iso asaan mo kumamot ang karkarwan? Apa? Itaman pa nga mong dagbagaan si Gloria kumare. Mare. Itinaamuam nga agar-aram ni Buwang kini Mariel. Agkakanat nga ibagbagam. Katkatawaan pa'y. Kunam nga awan pa'y ti magatawan anapalabas manipod na tayo ti asawa na ngam agpapaaraman. Anya? Ngam si ka, ha? You and only you, ha? Danggam. Si bibiyag pa'y lang ni Poldo. Insukat mo ni ti sabali alalaki. Ay, una yan, mare. Gusto ko man na, mare. Ha? Husto ko man kunam, tamabaysuan ka iti magbagak. Ay, danga! Ha? O, Ita, naku na ni Poldo, akasuan na kayo, iti daya a Joey. Ha! Ipakat mo amin na kabailam, mare. Go, go! Ha? Nagadwa sa usaw mitiliklik ko da. Ibagbagam pa'y agaram pingatak agatel asaan ang makauray ang madanon ti may sa tawon. Wano dwa tawon nilakay ko. Mare. Nagadwa sa ngam nakarkarom at ganti aramit mo. Anya lakit din. Anya? Naimbag pa'y kanyak tauray nagaram ni Bong, aging gaita. Saan ko pa'y kainaklon? Gapuday tayo di sa anak pa'y anak kasagana kan ayat. Ngam si kangay ko ma. Kuha, mare. Si bibiyag pa'y lang ni Poldo, ngam insukat mon. Anya lakit din. Nagmayat nga ipasupalpal kan ka ti amin yung bagbagam kanya. Pakawanan na ko, mamare. Pakawanan taropam. Ay, pumanaw ko man dito isang. Tama nga, madurab ka, di na oras. Salbag ka. Sakbay mo akitaan ti mukat ti sabali a tao. Kitaan pa'y nga umuna ti matam. Tama nga no dakdakas ti mukat mau. Ay anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.